Ya kubhlungu ukuhlala emthunzini owamosa isihlahla sawo. Umthunzi oright but iproblem isihlahla owasimosa. Sike sithi sisho ungasinyeli isihlahla ngoba kusasa noma ungasadinga isona isihlahla kodwa uzodinga umthunzi waso. Ndikuyenzeka ukuthola ukuthi isihlahla owasinyela uyasikhohlwa ukuthi wasinyela ngenxa yokubona umthunzi omuhle kuwona. Kunabantu osubakhohliwe ukuthi wabamosa empilweni. Kunabantu osubakhohliwe ukuthi empilweni wabashiya bebroke. Abanye babo wakweleta kubona wangakhokha wazimosela wena. Mhlazana usubadinga sekonakele bazoqhamuka nalento oyibonayo ukuthi uyayidinga. Usukhohliwe ukuthi wabenzani ngenxa yokubona into enhle ekubona. Kunabantu abakhalisa bakhala waba rejecta. Mhlazana sebe right empilweni sebe na something engcono wena uzobusukhohliwe ukuthi wabenzani ngenxa yezinto ozibona kubona ezinhle. Bafethu lwela nje ukuthi empilweni nometha noma thushawe kanjani lwela ukuthi uphumelele, lwela ukuthi kube khona izinto ezinhle empilweni yakho, lwela ukuthi ubuke kumuhle nje, ube neskin esihle, ukhephuzele nje, ube muhle nje bafethu, ube right nje, uphole, uhleke, usmile. Abantu bonke abagila bazoza begijima kuwena mebefika bebona lento abayidinga bese bayabona wena abagila bangakwazi ukusizakala. Uyabona mfethu umthunzi mfethu isihlahla esasinyela noma isihlahla owasinyela, umthunzi osukuwona kusaphileki kuwona. Kunabanye abantu ophila nabo, kunabantu obadingayo obathandayo manje but ngalesa sikhathi wabanyela wafana nesihlahla but unomthunzi ongasaphileki kuwona, kunempilo ongasakwazi ukuphila kuyona. Uyayidinga into abanayo kodwa kuphileki nayo lento abakunika yona ngenxa ukuthi kuvuka ukuthi ngenzani kubona, ngenzani kulesihlahla. Ingcono inyoni ngoba inyoni ikumenyela isihlahla inya inyoni inye imbewu ezothi mangabe isuka mhlazana ibuya ifice sekumile kakhulu ezinye izihlahla. God bless you, mile njalo abathwala bakhe.